Yet also the more concern for Fromo. Now, yes, see, Suku, Adam Cramian, Sabi, ya de Eshe, Kane Yaman Penny, Professor John Evans at a Mills. Ya, when you're baby, chrono, I say, war Ataabadze, war commanded in a graph for brim, mentioning more, a 50 mantemo, a bra or free mono. Na ene eyene 79th birthday sanka watiasia ne yonkongore suku no ne bobre ene sede tie se egina hɔ brane se ye de hye panine ne munyama na Adom TV Kasee etwaso Suku Damiensa a womo esidima kane mampeni John Evans kofififi atamusa wenya ne baby ko e won finfini mantem no School Management Committee Chairman Emma Ataabadze Esaaman United Basic School eye suku a womo esidima kane mampeni John Evans atamusa wenya ne baby eko no John Kingsford Atta ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no odi tudwa se suku dan a womo esidima kane mampeni esei amasese okopiem ewo hɔ a ana odin pa wo kyerɛ mu se suku dan emfie be miensani a suku nkwada enkosuade ewom enam se suku dan wanhwa na akodwiri edegu nkwadai eso na we de eyeni wo pa na nche wo mesiesie dani ana wo mesi even 3-unit classroom block oye fanya ohye papa na enumnyam na won fama o manisa na papa yi ehia not nan ni fie ewase hiara inti sa wo ye wo bribi na ya da mebri na otwa da ye bribi na ya de hyen enumnyam na eyize oye mempeda me use word enimguase o sa na menyim Professor Morris na bua osom odema omani wasan edito Adom News nsentwofo anim se eden ya womo esiye no womo ensi niye na zide eden ni wosi no ye je yu sankle ba yemfe ba sanyi mfi ba ye ba sanyi na ye moframa na ye yi hon film inti ahyasna ye yi hon film no na ye bopata inti ahwe bo hunde nnua bi na osisi aso no ebinum ni ye bopata wo mango na kashe inase na wotentena mu kakra onunu mu na yesha asre ye frefrem panyimfo ye de letter ko regional minister mpo ho regional minister ye de letters akone nchen mpanyimfo bia ye nyim ho no apami ya yewe oto aso se womo de adesede eto womo ewo bie se womo ebeba be ye ommoa nanka womo enya suku dan insia aka womo suku dan no na boa amadesua akosoro ewo mpatemu ekwanda ha bebre nka yenya dam complete 6-unit classroom blocker nka oboboa hen papa nka oboboa hen nanso for the meantime say bia obotum na wa renovate mu wonya hozen na say ye for the meantime yenyi problem